Znači u današnjem videu ćemo da izvršimo zamjenu senzora položaja volana na Fiat Grande Puntu. Znači od 2005. do 2008. godišta. Znači to je to. Prvo pristupamo rađenju dijagnostike. Znači otvaramo poklopac. Bodemo konektor. Dajemo kontakt. Ulazimo u greške i očitavamo greške, senzor položaja momenta elektromotora i druge neke greške koje tu u globalu nisu bitne sada, znači ovo nam je najbitnije. S njenim rješenjem rešit ćemo i ostale greške. Znači zatvaramo dijagnostiku i počinjemo sa rasklapanjem. Prvo ćemo skinuti veliku plastiku iznad kolena odvrtanjem ovog šarafa. Nakon toga opuštamo ručicu, izvlačimo volan i povlačimo ga gore. Nakon toga otkačujemo zakačku s ove strane i dve zakačke s ove strane. Skidamo tu plastiku. Nakon toga odvrćemo kardan. Damo kontakt, okrenemo znači šaraf od kardana kako bi mogli da odvrnemo. I odvrćemo. Pošto smo odvrnuli šaraf, znači vraćamo volan ravno, točkovi ravno i na gore povlačimo kardan, odvajamo ga od letve volana. Skidamo kontakt. Sad odvajamo džek od senzora, znači izvlačimo plavu zakačku iz senzora i odvajamo senzor. To. Sad znači dve 13-ke, jedna s ove strane i jedna s ove strane koje drže volan zavrnut na gore. Znači odvrćemo njih. Pošto smo njih odvrnuli, polako puštamo volan da pada na dole, zavlačimo prste s jedne strane, otkačujemo zakačku s druge strane i volan pada na dole. Pošto je pao na dole, uzimamo i svlačimo volan sa osovine. Stavljamo ga dole, znači da se ništa ne zakrene. Nakon toga skidamo veliki Segerov prsten. Skidamo ovo zvono. I svlačimo senzor. Znači s ove strane ga vučemo za žice, sa suprotne pljosnatim šapcigerom. Odižemo ga. Nakon toga uzimamo
senzor koji ćemo ugraditi. Osovinu okrećemo tako da žlijeb se poklopi sa zaključanim senzorom koji na sebi ima ovaj osigurač. Znači on sad, zubić od senzora je upao u žlijeb na osovini. Cimanjem kardana levo desno doterujemo osigurač što idealnije na sredinu i da stoji ravno. Nakon toga spuštamo malo senzor. Osigurač se malo pomerio. Znači opet idemo levo desno. Doteramo ga na sredinu. Opet pola milimetra dole. Levo desno. Opet ga doteramo što idealnije na sredinu. Senzor dole. Opet levo desno. Lagano samo. I senzor je dole sišao. Znači izvadimo, bukvalno kad vraćamo osigurač, on se vrati. Koliko se desi da ne može se vrati osigurač, nije dobro ugrađeno, skinite ga i ponovo ga ugradite. Pošto smo ugradili, znači žlijeb se vraća na dole, znači na dole, to je volan ravno, točkovi ravno. Vraćamo gumicu i pristupamo daljem vraćanju. Znači uz pomoć većih segerovih klešta vraćamo opet taj veliki segerov prsten. Vidite, nije upao. Znači moramo ponovo, nije dobro. Znači dalje vraćamo volan. Lagano podižete volan. Vraćate zakačke. I nakon toga spuštate kardan dole na letu volana, na volan ravno, točkovi ravno.
Zavrćemo 2 šarafa koje drže volan. Drugi. I sada možemo probati već, znači iako nismo zavrnuli dole kardan, možemo probati. Pre toga uključiti senzor. Sada sve radi. Zavrćemo kardan. Vraćamo plastiku ispod volana. I radimo kalibraciju. Greške uvek ostaju, brišemo ih. I radimo kalibraciju senzora. I drugu kalibraciju. Izlazimo iz dijagnostike. Zatvaramo poklopac. I to je to. Toliko za ovaj video.